Baba mama ya yangambi ezingba ala kososi ya soro dalimoti be Afrika ndaliti andura sangoti eti mbonga okoti pekoti be kombiteso a sangoni na molongoni. Biati kodro kota wafango mbeti fose a conjectoire dera adutina yati mbeni kota matanga mbene ye biri bikwa okuswa on na kota dalango ledger plaza na gwatati bonge fana la sondaliti kota matanga so aiketi su biati kodroti Maroc Mohamed de 6 asara ngu balu sena mbasamala na ndoti mbatati bia atene na ndoni na yangati Estelle Karine Mazumoko na Sylvain Seliko. Biachikodro Faustin Archange Twadera na akota sokwe amupe kochulo adjubiri na chi matanga chi fani bale Hussein na mbasambala sous Biachikodro chi CCC Maroc roi Mohamed VI que Dieu l'assiste akon nandochi batachi lingo biachilu lembe chikodro chi Maroc na be Afrika Mustafa El Alami Felous ga na lo solo kana irichi bino Biachikodro chi be Afrika soit que batenechi agene na akusa maboko na popochi akodro so amingechi be Afrika aikeda bakara mandaba na chatenchala oko na oko agunda mingi akwa chilengo songoso atambula njoni na popochi kodochi be Afrika na kodosi sechi Maroc brimbri na yachi akusala chi ekonomi kusala chi andochi pikango singa wala banda terre tenechi mandangombechi tenechi yongo azu na lapara tenechi seduchi la kingo na siri tenechi wachi dada so amupasana akodoso usekwe chimai na yani lingo so apemba mingi na popo chikodoshi be Afrika na kodosi chi Maroc amupasa chizikete lembe wala consula chikodosi chi Maroc na kodosi chi be Afrika so aike mwande pasa mingi na akodoso useso chisa kusala chimango tere ngana tenchi lingo sungu akiri a onchi kozomi chi numaboko na kodosi chi Maroc na yachi ape adoshi ndende chimai na tenchi kodochi a zuvuko na chimango tere ngana chisiri tibe kombite su nduka gbenwe bia so eke bateneti seni na be Afrika wanganga Pierre Samse awara tere biri bikwa okusha on na awa kode kroati ndokwa su ndali neki ti so alele bulita la tizana sese mbini fini ndokwa so eke bateneti seni ti awa be Afrika tene andoni na angati Eurydice Penguya. Teneti senitia zo aike so si agbo beti ngu biachi be Afrika mingi si zingombe ni fini ndokwa so abatneti senitia zo kwe aike njoni mingi aike ndali nila sigbeyon bia so abatneti senitia zo Dr. Pierre Somse atimbi terrain na bikwa okuso na akota zo ti ambena ndokwa so tenya bala ti pika patara na ala na ndoti zingo mbeni fini ndokwa so abatneti senitia zo kwe ti mo maboko na ngu bia na yacha kusala ti seni ngati saka kusala ni njoni e magbeyon bia na pekoshi timingo tereso kunduso loluti sa so mbeni kunduso gouvernement za na CCD tene muliki na loluti za sembeni fini ndoti kwa so pimba kwa ti gouvernement na legiti kwa ti kango lege na bira na ambuma na kuta kwali so na ti kaba eleti sini tiazo covid to na ibura so ki batereni mais alors bango ligi na nducha kuta kwali to na ye titene abembendu a préparé birani tene ikungo tene akwali ni abagi disi wanti kwero mbeli ndochi kwaso abaligi aussi tene kwati seni atambula na legiti ndiati dunia baya tene na legiti éthique ya ke balegiti fango mbeti tikimango azuti kwa tuati l'état azuti kwa ti luka azuti kwa ça kwa la beluti digi azuti kwa ça kwa na tia soit que ça kwa mbeti l'état fait so ake mu maboko na legiti kango legi na ambuma na kuta kwali tisini ati kodro
bakuta kamba tikwati tikwasula et la soso il matériel na lutia akuta ambila so gouvernement que mwande kenaza tikwasula sese ya peko tikwasula fali mwambila ni bana guti gouvernement tene conseil des ministres avant ça m'a beaucoup aidé. Ti undina Andura Sangoti kota damana ngombeti wala école supérieure de gestion et de technologies Sonduru Irneke ESGNT asarambini kota matangati bango gigiti ngusaki ti ngusaki balako ti damana ngombeti so kapati matanga so amulegena alatimu kota amakanda na awa mana ngombeti so awara amakanda tala tongana licence ngana master 2 ti ngusaki use baluse na osio titi na ngusaki se baluse na uku ngana ngusaki se baluse na uku titi na ngusaki se baluse na omene junior Malia Vondali tia sangoti dalimoti be Afrika ngu balako ti fangoye ti mungo nzuni ndarana masika tene ti maingo aike ginando ti mama tene so si dati manangombe ti so aike école supérieure de gestion des nouvelles technologies agodati engere na taplele so na matanga ti akota ye use so aike ngbande na yati mbaye ti damanangombe ti ni so abumbi akota zo ti fangombe ti na senda gigi ababa ngana losolo ke wenda kubu nando kwa binyo biaso ake bando nando ti fangombeti na senda gigi amatanga ni atondani gina teneti mungo zoni gango solo bando nando ti damana ngombeti ni logoti mu silo fatilo lo tene ake nzoni ala gonda akota yeso ala sara bene so ala golanda ti zi damana ngombeti so na ala ngbala kweti fanzoni na masika na pekoni ala so agodati manambeti teneti licence ngana master use tingusa kuse baluse na ndoni osho asina ngusa kuse bale use na ndoni oku ngati ngusa kuse baluse na ndoni oku asina ngusa kuse baluse na ndoni omene ala godati wara makandata la yeso azangia mingi na beti ala na mungo tene lusolo ke wenda kubuti ndo kwa binyo biaso akebando na loti fangombeti na senda gigi lo fatilo lo tene zingo adamana ngombe titunga so agagina yati poroso ti biati kodro so aiti tene asara si tene ti fangombe ti na senda gigi amai nangalo undana la so awara makanda ti tene ala munga nguti ala kwe na beti ala kwe na fina kusala so ala godati sara nangiana yanga lo so lo zindo ti mana ngombe ti so lo fangia ti beti lo na lo fatilo lo tene ala kingbala kwe ti fena masika so ala baba mama aike gina nduti Andura Sangoti muwa makanda sosi asangoti na dalimoti be Afrika aunzia we ala ngmanzoni aduti mibitene eke waratere kikireke ndaliti asangu